Da li ste kada razmišljali da vam Discord može izgledati ljepše, eventualno da ne bude stalno ovako sivo, crni ili bijelkaste boje, tačnije flash, ali dobro. Uglavnom, da li ste kada razmišljali da je to zapravo moguće? Iskreno da vam budem, ja nisam ovo znao sve do neki dan dok mi drug nije rekao, tačnije prije nekoliko mjeseci. Ali dobro, uglavnom, saznao sam za ovo za aplikaciju pod nazivom Better Discord. Evo, to je ta aplikacija. Šta vi sa njom trebate da uradite, šta vi sa njom možete raditi? Imate custom themes, evo ga, gdje imate ovdje ove neke custom teme, imate pluginove i otprilike to je to. To je za šta ovo služi. E sad, kako vi ovo da prihvatite na svoj računar? Da vam ovako izgleda lijepo. Pa šta vi trebate da uradite jeste da odete na sajt Better Discord, što će biti link u opisu videa, i da instalirate. Pošto ja već imam instalirano, ja ću taj dio preskočiti, možete slobodno zatvoriti ovo, ali meni treba kasnije, i tražite, kad uđete, pojavit će vam se nešto ovako, akceptate, idete next. Sad, isto što zaboravio da napomenem, nemojte nikako brisati ovaj setup file. Jer vi naravno možete popraviti svoj Discord ako vam se naravno ne bude pojavljivao, instalirati. Kad pritisnete next za instaliravanje, ovdje imate 3 verzije Discorda. Naravno, vi koristite ovu standardnu verziju, ne znam ni kakve su dvije druge verzije, nikad čuo sam za njih. Izaberete i install sam. I pošto ja već imam instalirano, ja to neću dirati. Onda, nije se vam se ništa promijenilo, to je izgleda logično. Šta pritišćete, ulazite u settings i tražite, samo da nađemo, evo ga, Teams, Better Discord, imate ovdje neke stanice i idete na Teams. Ovdje u vas će biti prazno jer ja ovdje imam neke stvari, evo na primjer, sad ću vam pokazati da ovo zapravo radi. Ovo je moja tema custom, što ću vam i tu pokazati kako se koristi, i imate pluginove koji su od mene popaljeni, neki jako cool pluginove. Ako želite da vidite pluginove koje ja koristim, to je stvarno dobro. I odete samo opet na Better Discord, nađete neku temu koju želite. Evo nađemo, evo uzet ćemo neku temu da imamo koja nam dobro izgleda. I ovu ćemo temu koristiti do kraja ovog videa, tu koju nađemo. I ovdje imate jako puno ovih temi, čak i vi možete uploadovati svoju koju ću vam pokazati kasnije. I evo ga, ja sam našao neku temu. Ovdje je basic background. Sad, šta vi ovdje trebate da uradite? Zapravo, idete na Discord, idete u teme i open theme folder. Naravno, kao što sam napomenuo, ovo će vam odbiti u potpunosti prazno, ali ja već imam neke fajlove, tačnije neke te pozadne. I šta radite? Samo prevlačite u folder. Da li trebate restartovati Discord? Ne trebate. I to bi se trebalo pojaviti. Basic background, evo ga. I to je to, postavili ste background. Sad ovdje vi možete editovati, vidite ovdje imate i kod. Da, naravno, zaboravio se reći, imate ovdje pluginove. To sam rekao već. Imate ovdje da vi možete otkucati svoj kod. Ovdje možete čak nešto oko emojija. I ovdje imate generalno settings za Better Discord. Ali sada nije to dalje tema. Uglavnom, dalje što radimo jeste, možemo izaći iz Discorda slobodno. Sad, ako vam se od ovih svih silnih tema nijedna ne sviđa, što iskreno čisto sumnjam, ali dobro, otiđite na drugi sajt gdje vi sam možete to napraviti, naravno. To jeste na ovaj sajt. Na Discord Team Editor. Sad, vidite ovdje sajt je u potpunosti onako ok izgleda, baš lijepo. I sam pritišćete Get Start. I ovdje imate par opcija onako. Izaberete nam prije šta vam sviđa. Evo, meni se najviše sviđa ovaj Frosted Galaxy, što je ona moja tema. I vidite ovdje imate svoje teme. Naravno, vi ovdje možete staviti svoj custom, custom pozadinu, možete koliko ovo jako, tačnije koliko je blurovano ta sredina, koliko nije
razumijete, možete to sve. Šta vi sad radite? Background image. Možete naći na internetu, a možete i sa vašeg računara. Ja ću otići negdje na internet naći. I sad šta trebate da uradite? Samo kopirate ovo. Ili ako imate neki GIF, mora biti na kraju ovdje obavezno GIF umjesto JPG. I šta radite? Samo obrišete ovaj stari, ubacite novi i enter. I sad imate tu pozadinu, vidite da se promijenilo. Onda ide background image blur. To je sada ovo gdje podešavamo. Možemo skroz ugasiti. Možemo pojačati do kraja. Ja vam savjetujem između 3, nekako samo 3, između 3 i 10 možda. Ja ću staviti za potrebe videa na 5. Onda ide background image size, to vam je da li će biti pokriven cijeli dio ili ćete display all image, cijelu sliku tako pokrijeti, kao što je u originalu od vidite. Sad, ako stavite na cover all space, naravno da će vam se jedan određeni dio slike obrisati. Ali, ja vam savjetovao ovaj image space. Zašto će imati background image position, možete i to naštimati, može biti više na lijevoj strani, više na desnoj strani. I tu vam savjetujem da ostavite na centru. Naravno, ovdje imamo dalje, šta je ovo, samo da vidim. Onda isto ovdje kopirate isti taj link, to jeste da se ova ovdje boja, ovo ljubčasto što je, pretvori u to, da se ovo sve malo promijeni, da se personalizuje za pozadinsku sliku. I onda ovdje isto imate taj blur, gdje možete štimati koliko vam odgovara. Ovdje savjetujem možda negdje da držite oko, koliko sam ja držao na prošlom, pa 10 otprilike. Kao što možete da vidite, jako se malo vidi. Ja ću vam to probati zoomirat. Naravno. Ovdje imate jako dosta. Cover all place, display all image. To je ono isto kao što smo rekli gore. I tu ćemo ostaviti isto tako jer ovako stvarno dobro izgleda. Isto naravno ostavit ćemo na centar. Sada, ovdje imate home image button. Naravno, vi ovdje možete to promijeniti. Kao što ste možda mogli vidjeti na Discordu, otići stavit ću svoju temu sada, upaliti. Evo vidite, imate ovdje svoj, evo naprimjer ja stavio ovdje pozadnju sliku. Da ja samo nađem Teams, da vratimo na ovo. Naravno možete ovako miksati teme druge, ali dobro. Uglavnom možete tu promijeniti. Ja ovdje neću ništa dirati, neka ostane Discord običan. Home button image size, cover all space, dobro, ništa. Window pads, šta je to da vidim samo. Aha, da, to je koliko će vam biti velik sam chat ovdje. Tu sam ja stavio na onom negdje otprilike 20, da 20, otprilike. Onda imate ovdje koliko će vam biti ovdje zaoštreno, da li želite da bude kocka ili želite da bude skroz ovako zakrivljeno. Tu nikad nemojte stavljati ništa do kraja, možda nekih 10-15 je najbolje. Da vidimo kako izgleda na 15. Da, izgleda baš dobro, što se mene tiče. Evo vidite sve kako izgleda. Onda idemo dalje da vidimo i show gifs and gif button. Show, to je ono da ako je gif da stavite da se pokazuje, da se okreće kao, ali pošto ovo nije gif, barem sam tako shvatio. Da, jest, dobro sam ishvatio. I to je to, vi ste napravili. Naravno, sad ovdje možete promijeniti ime u, evo na primjer, GTA 5. Sad šta vi ovdje radite? Idete naravno, pricnete download. Vi sve idete isto, ovdje ubacujete. I idemo na Discord da vidimo da li se zapravo to akceptalo. Tema, to ugasimo. I nađemo GTA 5. Evo ga, GTA 5. I evo ga. Naštimali smo GTA 5.
vidite. Iskreno, ništa sam ja opravio, ponovo govorim, ali dobro izgleda. Jedno ovaj home button, to ću promijeniti jednom kasnije, da se ja vratim u Discord nazad. I idem opet u settings, teme. I opet ću ja vratiti onaj. Čak i ovo ne izgleda ni malo loše ovako kombinovano, ali dobro. Ostavit ćemo ovako. Uglavnom, i sad, šta još možete ovdje na ovom sajtu da radite? Naravno, možete da opet restartujete, možete da pregledate ovako sve opcije, kako će to izgledati u njima. Možete izaći iz ove vaše teksture. Naravno, možete restartovati skroz da od početka radite. I možete naravno supportati. I naravno na kraju ovdje na Better Discord, ako želite vi da objavite vaš rad, možete ići connect to Discord, ali ja to sada trenutno neću raditi. I onda submit a theme i to je to. Valjda koliko znam, pošto nikad nisam objavljivo ništa. Tako da, uglavnom, eto, vrlo jednostavan sajt, interesantan za vidjeti. I iskreno, meni drago što ovo postoji ovako. Tako da ljudi, hvala vam puno na gledanju ovoga videa. Nadam se ovaj video svidio. Ako jeste, podržite mene jednim lajkom. Naravno, subscribe se na moj kanal ako već do sada niste. Ne znam šta čekate. I hvala vam puno na gledanju. Imate jedan veliki pozdrav.